muraho neza. Uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni 2 kuri konti yawe ariko ukaba warabuze ahantu heza hizewe wagura ibibanza. Reka nkurangira ahantu heza kandi hizewe ku mutekano. Waba wifuza ibibanza, intebe zo mu nzu, utubati, firigo ndetse n'ibindi, tugane tugufashe ku giciro kandi gitoya cyane utasanga ahandi. Urashaka ibibanza byiza, amazu yo gukodesha ndetse n'ibindi, tugane ni ku giciro gito cyane. Dukorera mu karere ka Bugesera. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Turaheza uba heza ku giciro gito. Yes, amahoro y'Imana Nyagasana bane namwe mwese aho muduteze amatwi muherereye. Ibintu bibereye mu Rwanda n'ubwa mbere bikiboneka. Mu Rwanda habereye agashya ubwo ingabo z'u Rwanda zari ziri mu karasisi, abandi banyamahanga bakibibona bose barakangarana, baravuga bati ibi bintu bibaye ni ibiki. Mwakwibaza ngo ni ibiki bibaye. Ingabo z'u Rwanda zikoza karasisi, tukagereranyije na karasisi kaza ngabo z'u Burundi, abantu baravuga bati se bariya zirangabo z'u Burundi zari zirimo gukina, zari ziri mu biki. Kubera iki? Ingabo z'u Rwanda zifite ukuntu zikora ibintu byazo mu buryo bwazo, zikabiryoshya mu buryo bwazo, zikabitunganya mu buryo bwazo. Nawe wareba, nawe wakwitegereza, nawe wakwihera ijisho. Ingabo z'u Rwanda ni igisirikare cyashinzwe mu mwaka w'1990, cyari igisirikare cyari kiri mu cyatangiriye gukorera mu gihugu cya Uganda, ariko mbere yaho abagishinze bari mu gisirikare cy'ingabo za Uganda muri Tanzania, kuko bari abana b'u Rwanda bari baragiye bahungira muri kiriya gihugu cya Uganda kubera amateka y'u Rwanda yari yarabaye. Igisirikare cy'u Rwanda kirangije kiriyubaka, kuko icyo gihe cyitwaga RPA. Kiriyubaka gishyiramo imbaraga, kiyobowe na nyakubahwa Gisa Fred Rwigema. Kirakomeza. Noneho uko Gisa Fred Rwigema yaje gutabaruka cyangwa yaje kwitaba Imana, kirongera gifatwa na General Paul Kagame. Icyo gihe aragifata igisirikare aragikomeza cyane, akigira ku rwego ruhambaye, kiraza gikubita igisirikare cyari cy'ingabo z'u Rwanda zo hambere cyangwa se za kera, ingabo za Habyarimana. Cyarazikubise zirakubitika, kandi icyo gisirikare ngo cyari cyaravuye kwiga muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Kuko ngo hari igihe bajyaga baganira bakavuga bati reka bati twabuze abo turwana nabyo. Icyo gisirikare cyitwa FARI ni igisirikare cy'ingabo zo ku butegetsi bwa Habyarimana. Cyari igisirikare kivugaga ibigwi ngo ko cyari gikomeye cyane, cyari kirimo abantu bari bakomeye cyane, bari bazi iby'imirwanire, harimo nka Colonel Nsabimana, nawe yari umurwanyi ukomeye. Ariko ingabo za RPA zari zizi icyo zishaka, zari zifite icyo ziharanira, zaramanutse ziraza zihuta cyane, zirengera abaturage bari bamerewe nabi ubwo jenoside yari iri kuba. Jenoside imeze nabi, umuriro uri kwaka mu Banyarwanda. Ubutegetsi bubi bwarakoze amahano, bwariyanduje. Igisirikare cy'u Rwanda gikora amateka, kiraza gifata ubutegetsi. Biranagoye kuko buriya igisirikare cya RPF cyahoze nyine urumva cyitwa inyeshyamba, kuko ntabwo cyari igisirikare cy'igihugu. Biragoye ko abantu bitwa inyeshyamba baza bagafata ubutegetsi, kandi ubutegetsi buba bufite buri kintu icyo ari cyo cyose. Ariko kubera ukuntu ingabo za RPA zari zifite gahunda, zari zifite ikintu zishaka, zari zifite ikintu ziharanira, zakoze ibintu ku buryo n'uyu munsi hari umugabo witwa Potere Mbayahaga w'i Burundi. Uriya mugabo ni umugabo w'umunyabwoba cyane. Iyo yumvishije ngo ingabo za RPA ahita ahahamuka, ahita yitura hasi, ahita atangira gutitira, ahita atangira kugira ubwoba. Mbayahaga rero ndagira ngo nkubwire ngo ibintu ndatekereza ko wabyiboneye. Igisirikare kirakomeye cyane,
kiragurukira muri ry'agace kiranyanyagira. Ibyo bintu wabyiboneye aho uri aho i Burundi. Ibintu rero byo kuvuga ku Rwanda, uvuga igisirikare cy'u Rwanda Apotre Mbayahaga, yewe nditwa Evangeliste Diogene. Nabonye Apotre avuga mbona ndavuga na Apotre reka mucishe w'akanyafu nubwo ari Apotre, ndavuga na Apotre we rekeraho igisirikare cy'u Rwanda kiri ku rundi rwego. Kiri ku rundi rwego kiraremereye. Ngira ngo urerebe iyi video muyimera Apotre Mbayahaga yitegereze. Iki ntago ari igisirikare ahubwo iki ni igisirikare mvajuru. Iki ni igisirikare mvajuru. Apotre Mbayahaga twisomere Bibiliya, iki gisirikare cy'u Rwanda cyo kirakurenze, kirakomeye cyane. Ye baba we abantu bose bakibona iyi video baravuze bati RDF urarenze, RDF ukoza agashya, RDF wabohoye Apotre Gadora muri Mozambique, RDF wakoze ibitangaza Central Africa, RDF kugeza nubwo ari umutwe ukomeye cyane witwa M23 kubera ibitangaza ukora, abantu bahita bavuga ngo ni RDF. Ariko RDF ntago yabiri muri Kongo ngo bibe bimeze kuri RDF n'urundi rwego. Mwikwikanga M23 muri RDF kuko RDF n'urundi rwego. Nshuti zanjye mujye mubyihorera mu byihorere, RDF ni ikindi. Nongera nkubite za nkozi z'ibibi z'abahanuzi zihanura ngo intambara nta ntambara dufite igisirikare kiri ku rwego rwo hejuru, dufite igisirikare kirenze. Muvana ubujiji n'ubugoryi aho ngaho mubujyana mu mwuka, kandi mwatumwe na Padiri Nahimana Thomas, mwatumwe na FDLR, mukatangira kubeshya. Dore igisirikare va ku nkera gutabara, dore igisirikare vakumbonera kure, dore igisirikare. Iki ni igisirikare mpuzamahanga, iki ni igisirikare kidasanzwe. Na Apotre Mbayahaga na Ndayishimiye babonye igisirikare baravuga bati koko iki ni igisirikare. Amahoro y'Imana Nyagasani abane namwe mwese, imbaraga z'Imana zibajeho, kandi musenga munasengera igihugu. Imana ibahe umugisha. Muraho neza, uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni 2 kuri konti yawe ariko ukaba warabuze ahantu heza hizewe wagura ibibanza. Reka nkurangira ahantu heza kandi hizewe ku mutekano. Waba wifuza ibibanza, intebe zo mu nzu, utubati, firigo ndetse n'ibindi, tugane tugufashe ku giciro kandi gitoya cyane utasanga ahandi. Urashaka ibibanza byiza, amazu yo gukodesha ndetse n'ibindi, tugane ni ku giciro gito cyane. Dukorera mu karere ka Bugesera. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Turaheza, uba heza ku giciro gito.